Hello my beautiful people, mumeze mute? Nizere ko mumeze fresh, nizere ko ibintu ari amahoro, ari umutekano. Baye kazi rero ni muri wa mwanya wacu kuri Byiringiro Football TV tuba twarahari kugenda twiganira mu makuru y'imikino negativity away. Ubu ngubu none twaje kureba what is going on in our football club, Chelsea Football Club. Turebe se ni ibiki biri kugenda nabi ko resulta zitameze neza kabisa, kuko mu manota 12 ubu ngubu tumaze gukuramo amanota 2 yonyine. Ibintu bitari looking very well. Turagenda tubirebamo tubicamo tunareba ese transfer window of course is about to open. Igura n'igurishwa ry'abakinnyi ubu ngubu rigiye gufungurwa. Ese niki Chelsea kuye gukora kuri transfer window? Dufite abakinnyi batameze neza mu ikipe bakeneye gusohoka mu kibuga nka Duis Hall, uyu mupeti wazanye na Enzo Maresca bavanye muri Leicester ntakina kandi akeneye gukina. Kanichu Kuimeka ntakina kandi akeneye gukina. Benshiwe abakinnyi ngabo batari muri squad batishimye bitameze gute, kuki tutabareka muri transfer window yo mu kwambere ngo bagende? Ese twabagumana kugeza muri sama bikungura iki? Biragaragara ko muri plan z'umutoza batarimo, tutiyibagisha ba Christopher Inkunku n'abakinnyi bari muri age yo kuba bakina regular football. Ese baremera kugumanga? Nibyo turi bugende turebe amakuru ari mu ikipe ya Chelsea. Fofana, Wesley Fofana yamaze twabyita nko gushwana n'umutoza, kuko umutoza araza akavuga ngo Wesley Fofana iyi season ntago tuzongera kumubona. Wesley Fofana gace ku ruhande akagirana ikiganiro n'itangazamakuru akavuga ati yewe I am out for 3 to 4 months. No 3 to 4 weeks. Ubwo cyangwa akavuga ngo mu byumweru bitandatu azaba yagarutse. Ibintu umutoza aravuga iki, umukinnyi akavuga iki? What is going on really at Chelsea Football Club? Nabatinde rero reka tujye tunihera kuri abakinnyi bashobora gusohoka mu ikipe ya Chelsea mbere ko tugenda tureba update zo ni nyinshi cyane ko iyo tudafite match haba hari amakuru menshi cyane. Ariko mbere ko dukomeza ndagira ngo mbisabire mukande subscribe, please mukande subscribe, mukande likes, musharing ibiganiro byacu, kandi abashimira kabisa ko every time I see many people subscribing to our channel. You deserve respect. So reka twikomereze rero. Fofana nkuko nari mugarutseho yatangaje ko azagaruka at the end of the month, nyuma y'ukwezi kwa gatatu, mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Urumva champion zabibura amezi nka 3 cyangwa 7 irangire. Mu gihe umutoza we yavuze ko muri press conference ko Fofana ari out for the rest of the season. Ubwo muri season atamukonsideringa nkaho azagaruka. Ndagira ngo mbibutse ko Wesley Fofana is one of the best center back in Premier League, kubera ko uyu mupeti yari fit, yari mu kibuga. Ikipe ya Chelsea nta bibazo bifite muri center back kabisa, ari kuri level imwe na Colwill. Ariko reba twabuze uwo dushyira iruhande rwa Colwill kuva Fofana yavunika. Tuhashyira Disasi agakora amabara. Tosini he's very slow, ntago ashobora kwiruka ngo asubire inyuma. Buri gihe tugiye igitego cya counter attack ko yabanjeho. Ejo buno twakinishije Josh Achipong, we wanabarushije by the way, ariko dukeneye somebody with pace, with strength, with agility, with everything like level ya Colwill. Byibuza at least kuri level ya Colwill twagira ibyo dukemura. Wesley Fofana rero ubwo muraza kumbwira what's happening rero, no kutumvikana hagati y'umutoza n'umukinnyi. Se ni miscommunication, kubera ko ntago ibi ari ikintu kiza kiba kigaragaye mu ikipe ya Chelsea Football Club. None tutari no mu gutsinda imikino yacu, buriya barakavuga ikintu kiri negative mufite intsinzi muri gutsinda, ariko iyo bazanye ibintu biri negative bigaragara muri swad bushobora no kuba impamvu yo kuba ikipe itari kwitwara neza. Kubera yuko nyivuga kuri Wesley Fofana, West Ham nayo yavuze ko ishaka interested, sinzi ukuntu mu Kinyarwanda nabyita, irashaka cyangwa ifite interest. They are interested in buying Duis Hall and Chukwuemeka. Duis Hall mwese muramuzi ko ni umupeti wazanywe mu ikipe na Enzo Maresca, kubera ko muri championship mu cyiciro cya kabiri aho bari gukina season ishize
Duzihoro yabanzaga mu kibuga, yari master mu kibuga, nta muntu wamutangagamo muri swadi y'ikipe ya Leicester. None Enzo Maresca bamuhamagaye kuza gutoza ikipe ya Chelsea, aramuzana avuga ati nk'umukinnyi wanjye uzi systeme nyina wamwitwaza kugira ngo bano basiniye nibatamwumva byibuze azabone uwo azajya abwira kumva, kubera ko deja azi ibyo agomba gukina. Ariko yaje mu ikipe ya Chelsea ahasanga Moses Caicedo my Ecuadorian soldier, ahasanga uwo bita Enzo Fernandez from Argentine, amaze gutwara igikombe cy'umukinnyi witwaye neza muri World Cup. Ahasanga Joao Felix, ahasanga Cole Palmer, ahasanga Romeo Lavia. Ubwo se murambwira ngo uwo mwana azakina he? Ngaha namwe mumbwire. Ejo bundi umutoza baramubajije ese kubera iki Duzihoro ataje muri squad, ataje ku kibuga, aravuga ngo ararwaye. Duzihoro nawe akinyuma arabinyumuza avuga ko atarwaye. Urumva ko muri Chelsea ntabwo bimeze neza. Ikindi kintu no mutoza kiri kugaragara kuri uyu mutoza muri recent last 4 games, substitution ziwe cyangwa uburyo asimbuza abakinnyi babiri, kandi nabo akabasimbuza mu minota 70 deja ikipe yananiwe. Ibyo rero bikaba ari nayo mpamvu ikipe ya Chelsea iri kwinjizwa, Chelsea imaze kwinjizwa ibitego 17 iyi season mu minota 15 ya nyuma y'umukino. Noneho urambwira ngo uyu mutoza kuki adasimbuza? Afite young squad, abakinnyi bakiri bato, twemerewe gusimbuza abakinnyi 5. Dufite squad na nkuko maze kubabwira, dufite squad ntabwo ari abakinnyi bari special, ariko bose bari kuri almost at the same level, at the same age. Kubera icyo ndahereza chance abandi bakinnyi ngo bazanemo imbaraga mu gihe bigaragara ko squad yabanjemo yatanze ibyo yari ifite cyangwa yanananiwe, kubera yuko nyuma mu minota 15 ya nyuma tumaze kurya ibitego 17, which is very shame ku ikipe nka Chelsea Football Club. Dukora ibintu byose, dukina, nagira umuntu kubwa ngo ntabwo Chelsea ikina neza. We play better, we play very good game, direct, we create more chances maybe than any other team in the league. Ariko izo chance dukereya tuzibyaza umusaruro. That is the main problem. Bita binanjyana kuri match dufite muri weekend, kubera ko ntabwo ngende kubara mu kambo tuzakina of course muri weekend, ariko dufite indi Premier League match tuzakina na Bournemouth. Match ya Bournemouth yo none ifite record yo kuba ariyo kipe ya kabiri muri league imaze gutsinda ibitego byinshi mu minota 15 ya nyuma. Urumva bo mu minota 15 ya nyuma niho bamaze gutsinda ibitego byinshi, twebwe niho tumaze kwinjirizwa ibitego byinshi. Bivuga ngo ikipe ya Chelsea we are in trouble kuri match ya Bournemouth. It will not be easy for us. Uno mutoza nadafata umwanzuro ngo ahindure ibintu. So reka twirukanyira kuri statistics y'ikipe ya Chelsea. Nababwiye mu mikino 4 ishize ubwo na amanota 12 tumaze kubona amanota 2 yonyine. Twanganyije na Everton, Fulham iradukubita, tujya kwa Ipswich iradutsinda nayo. Ubwo dufite amanota ngahe rimwe mu manota 9. Ejo bundi none twatakaje andi manota 2. Ubwo dufite amanota 2 mu mikino 4 mu manota 12. Is that my club? Ntabwo nshobora kwibaza nimba iyi ngiyi ari Chelsea yanjye cyangwa ejo bundi mu byumweru 2 twari turi kuvuga ngo we are not in title race, twishongora ibintu bimeze neza, ikipe ikubita imikino after game. Ariko ibi biragaragaza ko byanze bikunze there is something wrong in dressing room. Kubera ko nabambwira ngo ugiye guswitchinga off like ntabwo bimeze neza. Reka mbereke noneho ikindi kintu mutari muzi. Kuri tableau niho bihita bigaragara neza fresh. Liverpool iri ku mwanya wa mbere. Liverpool rwose uretse ko ejo bundi yasitaye ikanganya na Man U iri mu bisheke, ariko Liverpool yacyafite amanota ya 46 iyoboye urutonde. Arsenal yisubije umwanya wayo kabiri n'amanota 40, ikinyuranyo cy'amanota 6 gusa
ariko Liverpool ifite ikirarane kubera yuko Liverpool ifite imikino 19, Arsenal imaze gukina 20. Forest ku mwanya wa gatatu nayo ifite ikirarane, ifite imikino 19, iraturusha inota rimwe kuko ifite amanota 37. Twebwe tumaze gukina imikino 20. Chelsea Football Club amanota 36 ku mwanya wa kane, ari ku mwanya wa kane ntabwo uri safe. Inyuma yacu hari Newcastle, turayirusha inota rimwe, ifite 35. Newcastle turanganya imikino 2020. Newcastle niramuka itsinze tukanganya cyangwa tugatsindwa, Newcastle izahita tujya imbere. Siyo yonyine, Manchester City nyuma yo kwirusha amanota agera mu 8, ubu ngubu Man City noneho turayirusha amanota 2 yonyine. Tunganya imikino nayo 2020, ndanganya barata baducaho. Chelsea ishobora kwisanga Bournemouth tuzakina nayo iri ku mwanya wa 7, ifite amanota 33, turayirusha amanota 3 yonyine. No kuvuga inyuma yacu hari Newcastle turusha rimwe, hakaba Manchester City turusha amanota 2, hakaba ni Bournemouth tuzakina turusha amanota 3. Bournemouth dutsinda ifata umwanya wacu tujya ku mwanya wa 7, like ni segonda rimwe gusa. This is a must win game. Ntabwo ndagera kuri preview game, ariko ninyigeraho bizaba ibindi bintu kuko ntabwo uyu mutoza yakongera kutubwira ikindi kintu. Nta kintu yabuze ku buryo yatsindwa imikino 5. Nubwo turi guquestioninga uburyo dukina neza, ariko nitubashe gufinishinga dina yacu, why twabikoze mu mikino yose yari imaze ku imikino 15 dufitemo record nziza. Win, sometimes draw, win. Ariko ubu ngubu noneho ni lose. What is going on? Tell me what is going on at Chelsea Football Club. Namaze kugenda rero nyura mu binyamakuru bitandukanye kugira byibuza mbashe kugira idea cyo kubona nuko manager wacu ashobora kuba atishimye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko cyane kuri squad afite. Uyu mutoza ntabwo twakwiregagiza ko yagize ibibazo by'imvune. Center back we Wesley Fofana yaravunitse, Reece James was out for a long time. Ubu ngubu yaragezeho ku rwego rwo kugira ngo afate umwana w'imyaka 18 muri academy amuzane ngo akompete kuri level ya Champions League ya Premier League. Namwe muzi umwana atangiye gutanga derby kubera yuko adashaka gutanga derby, ahubwo kubera yuko ashaka, kubera ko nta yandi mahitamo afite. Abakinnyi be bose baravunitse. That is a problem. Muri mediane yabaga yifitiye Lavia, akavuga ati ngiye nimba nabikaze ndazanamo Lavia mukinishe nyina Caicedo badefande bicare gusa ba protege defense, noneho nyinishe central midfield umwe akabasha kujya kwiyadapta muri ubwo buryo. Ariko ubu ntabwo biri gukunda kuko Lavia is out, kandi ntabwo azazanamo Juice Hall, ntabwo azazanamo kandi Chukwemeka, ntabwo abangaba ari aba defensive midfield. So it is not good at all. Ntabwo bimworoheye umutoza. Tuve ku mutoza uko byagenda kose, mbere yo kumva ku mutoza, no matter what, ndashaka kubona ikipe ya Chelsea iyi season irangira turi muri Big 4 dukina Champions League next season, kubera yuko ntabwo nzasubira muri Conference League. Really ntabwo twebwe ikipe yacu iri ku rwego rwa Europa League. Ikipe yacu ibelonginga, iherereye at the top, fighting for trophies, challenging for Europe. This is what is all about Chelsea Football Club. Ntabwo rero ambwira ngo tuvuye ku mwanya wa 2 all the sudden tugiye ku mwanya wa 7, tugomba kubaza what happening. Ni iki dukeneye, kubera yuko ntabwo we are not a small team. We need to find solution. Muri izo solution rero arizo ndi no kubazanira anga. Ese nkuko mwebwe nk'abakunzi b'ikipe ya Chelsea Football Club mwarebye ikipe ya Chelsea igihe kirekire, dukeneye kuzana Trevor Chalobah. Can we recall back Trevor Chalobah at the bridge again?
That is your question. Ku bwanjye absolutely yes 100 ndabihitamo rwose 100%, kubera ko Chalobah he's better than what we got right now. Trevor Chalobah is better than Disasi. Trevor Chalobah is better than Tosin Adarabioyo. I'm not biased, I'm being honest. Trevor Chalobah afite imbaraga muri bari abakinnyi bose navuze ari babadashire, ariko mwumve rukuntu kibazo cya Chelsea cyatangiye kera. Ibaze kugira ufate miliyoni 80 uzigure Chalobah na no Chalobah we, I'm sorry, Chalobah is from academy, nta giceri na kimwe yigeze adukostinga. Aho ufate miliyoni 80 uzigure Badiashile na Disasi, uzi miliyoni 80 mu defenseur wagenda ukanzanira. Usikizo miliyoni 80 byari kurutwa ukazihemba Rudiga akaguma mu ikipe akareka kugenda, kuko Rudiga ntabwo yashakaga kuva muri Chelsea, ni Chelsea itarashatse kumwongera amasezerano. Ubuse no defense yanjye bimeze ite? Mfite Chalobah, mfite Rudiga, mfite na Colwill, kubera ko nta ndwanyi dufite. When I say indwanyi mba mvuze ngo we don't have aggressive defenders. Umudefenseur uri willing to make tackles, umudefenseur kabisa waho nduvuga ati uragishyiramo ariko wanyumvisha. Dufite abantu bari very slow, bafata ibyemezo bipfuye, bapasa imipira bakayihereza opponent, bari shaky defensively. We don't have defense. That's why we are conceding goals after goals in the last third. No mu gihe twabonye igitego kukidefanda tuvuge ati basi mureka tudefande, iyi niyo Chelsea ubundi twari tuzi anda Jose Mourinho. Iyo yagutsindaga igitego byabaga birangiye, kuko yahitaga kuzaniramo Essien, Michael Essien akaba ari kumwe na Obi Mikel mo hagati, wabacika. I'm sorry bro. Inyuma yabo hari our captain John Terry, ku ruhande rumwe na ba Kayir. Ubwo suguri kumbwira ngo ahubwo wacaye. None ubu ndimo ndarwarisa kuri Disasi, namukuramo nkashyiramo Badiashile, abantu badashobora no kwanduza jezi yabo. Iyo mvuga kwanduza jezi ngira ngo abakunzi b'umupira w'amaguru murabyumva. Wa mukinnyi rwose ubusoka mu kibuga ari proud avuga ati ewan nubwo jezi ya umweru yabaye ibyondo ariko nta nyamanota 3. We don't have such a mentality in our club anymore. Maybe for few players, ariko most of them no tudirede utuntu two kwijya gutya na gutya. They are not fighters. To be a better defender, to be a strong defender, ugomba kumenya ko ugomba kugera hasi uko byagenda kose. Rero mu gihe tudafite iyo profile, tugomba kuzana umukinnyi wacu Chalobah. Twaramutije muri Crystal Palace, why can't we recall him? Ko dukeneye imbaraga ze, dukeneye ntago ari mwiza cyane kuri baro, ariko at least ashobora gukaruma baro akayipasa the right person. That is all matters. Kandi none mu mitwe igihe dufite set pieces, ashobora kugutsindira igitego muri set pieces, ashobora kudefenda corners. I don't know you people what you think, ariko jewe ndumva Trevor Chalobah tumugaruye nta gihombo cyaba kirimo kabisa. Another solution in midfield, do we need to recall back Andre Santos from Strasbourg? Dukeneye kumugarura. Akona ko ndakabahaye. Kubwanjye ku giti cyanje, I'm sorry, nibyo koko Andre Santos nta nubwo yakabaye ahubwo twaramutije, yakabaye yaragumye muri Chelsea, kuko ibyo Deuce Hall yakora Santos yabikora, ibyo Kasade yakora Santos yabikora, akanakora n'ibirenze ibyo ngibyo, kubera yuko mwungu Romeo Lavia nawo hari. Santos yakabaye a better choice to us kumwongera kuri Moses Caicedo mo hagati araba defensive midfield babiri. Muri iki gihe dufite ibibazo byo muri defense, ariko si option nayo dufite. Lavia ari hanze, nugushyiramo Caicedo akirwanaho uwumwe kabisa, uwumwe. So what do we do really? Turamuhamagara se? Kubwanjye nkuko nabivuze, ntago nshaka kumukura muri mood, kuko uyu mupeti he is balling, ari gukina umupira muri Strasbourg, he's scoring goals, he's assisting, he's
consistent. Nta nubwo ari ukuvuga ngo uyu munsi yakinnye neza ejo azakina nabi, no. Since the start of this season he's very consistent. Ariko ntabwo nshaka kumuhamagara kubera yuko nimuhamagara araza asanga urukuta nababwiye rwa Moses Caicedo, maybe Lavia is back and this guy Enzo Fernandez, birangire atabonye riri playing time, birangire agumye kuri bench, kandi mu kuguma kuri bench biraba ari kumusubiza inyuma. Ahubwo ikiza nuko twamureka agakomeza akaba developed kuzageza muri sama, tukaba tuzi ngo dufite umu midfield uri tayari kuza gukina mu ikipe ya Chelsea. Ntabwo nshaka ko iyi video iba ndende cyane, gusa byari ngombwa ko tuganira tukareba what really happening in our squad right now, kubera ko result ntabwo zimeze neza, ariko amakuru mu ikipe ya Chelsea aba ari menshi. Of course ntabwo nayavamo yose ngo nyarangize, ariko ngenda mbayitiramo ibyo mbona twaganiraho. Kandi ndabashimira cyane kuba mukomeza kubana nanjye umunsi ku munsi, ndabashimira cyane kuba mwarakoze subscribe mukanda likes ku biganiro byacu, ni iby'agaciro cyane. Nawe niba utarabikora nyabuneka utegereje iki? So aravista ndabakunda cyane, ciao.